se wohwe nipa ewu wohwe nipa currently omuwu ano eden and edwase ye twempanimfo adwen si so ma yetu anamo entem na mbeza oba Facebook na yehwe bibi eze wutie eye sa report ewie wei eye ohine nkwanta atwede stretch no kumase wadru Konongo empotemu no. I just want you to come to Facebook na behade kakra ohimiteria na oko around na utie de ekoso ho a ano den eno ma hu sa apeti agugu wo nyina baas ne ba bia na aduru ni ade nyina ye ka sa ahwe ho dadama ho empompono ye atototo no brabehade ewia ne me wo kan me di hu nkomo. Winter buses, motorcycles and other vehicles. A bypass road project initiated years ago under the SY John Ajikunkufor administration remains uncompleted. Found. Heavy vehicular traffic congestion holds up motorists in traffic who are forced to spend several hours in traffic. Residents say the development has contributed to pedestrian knockdowns as a result of the constant gridlock. Traffic any Konongo any odumazero. Abu better to me makola ba we see a 1 year a brantie we see akosiamoa na obi ayi afa ho na ka do no kwahwe nipa ewu Konongo efuru Konongo odumase ni fitamu obesi a abu better to afa ba akopɛ. Very unfortunate e to about puntu we to about fe bi se bebre puntu ni timima temasa ba se Akufuado ebe ba pass Konongo e kire o mai is almost a team and win our coy. Just as a moment like American from my this road. We are tired of empty promises, and I'm taking this opportunity to call the youth of Asentia Chim Central that they should stand up, they should come out massively with their numbers for this demonstration. 1 month, if these leaders, we didn't see the machines back with Kofi Job Company on the road to continue and complete the road in order for the big vehicles, the long vehicles to pass through that way, in order to cut off this accident, then we are going to block the major road in Asentia Chim Central. And in Asentia Chim Central in particular, per what is happening, I will say this boldly. I don't trust the leaders over here. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. Menim se nkrofo bebre kura jai akrako. Aha na dodo no anso kura sika wo munye so ombe spend no. Ise wo de fa plane. Ne etie ne se akoye te se wo konkran na enoma mienu de ba otrim. Se wo betumi akoduru ana unkoduru. Initially ebe atwamu several years ago na ewo yetrim se o me kwa ba odi anigye etimi krafie no ene se obi konkran from Kumasi to Nkran na ofri Nkran ba Kumasi a na dwendwen nyina ne se obedura ohunu se wadi afe die enti na se ba ne sei because ya kwan no enye and particularly ofri wo hene nkwanta that atwede stretch no Kumasi Accra highway no a very very problematic. In fact, you can say owuo bon ho pass abia ho no de. Unse last week years say na tomato car bi ene some truck bi ko share nipa 15 on a spot. Almost hwere wo mo nkwanya asem keto akra claiming lives. Trafficker esi ewo ejuso obi betumi afri Nkran. Oba Kumasi ejani anka say taking obeye 4 hours. Obedru Konongo sa 4 hours no obedi ne ho. Adding up to the watcha kakra na beka unti obedru Kumasi no na over 8 hours was spending okwan so just because of say there is congestion, traffic enyasem ketwa. Untumi nko untumi ma. Within that stretch wona wu enkwanta atwede ayi wona obedru Konongo mu a obe spend 4 to 5 hours. Now why you start? Apart from nipa yehwere wo mo enkwa yehwere wo ho no. Meanwhile, said ye wutie wo report yi mu no. Ye wo bypass ya ye senke be ya because yes na traffic ni che drivers ni waste time sa no a. Wonu munya tete wo mu kakra no a ese wo di speed. Ehwe na mu se be ye obebi time. Ni nyina nso kan wo bi na contribute to accidents ayi hunu no.
that bypass ho sense. In fact, say historically Kumasi to Accra bypass ho sense dualization no Mampeni John Ajekum Kufuor initiative of Shah says Accra Kumasi ni ade yebe dualize sa road no what the sense you no gu akwemu a won Shah se nkakra. In fact, say wo hwemu kura no a o Shah se otu ho anamon ansa wamche bi nkokọ area ho no wo Shah se nkakra ni ade ye ba ye nimu a na nado dan kwa akufu adon so ba ye ede Konongo de yi eba be hye so se nka osi no aginam ene enyina si enche ho no mba bi wono be plan na ya fa yetimi atwa fa ho se be ya Konongo empotable e ho chi na ma ebope so na nkwanhia hodo esi ho bebre no eso bete no ene several years ye ja ama ewo ho cars no nko cars ne ma na ufrin kran bedura akire so nipa nso wua ene ewu ene Kofi Job the contractor no okwa je fa ho no bre edan a wo ma boy conditions e bobo ho kama a contractor no wakoye bibi wo ho a wo mu gumu wo mu mfidie egumu wo de be ye adwuma no ene wo ko hwe na wo hu no ho sesika na nsan kayo se de na ekoso wo a bypass ne ye jato ho eni ehwo no chi se ye express road no egadia Ghana pa just odwene ho a wonte ase. I'm not against the expressway na ye pese ye no Kumasi Accra expressway. I'm not against it. A good thing, a bad boy. But how many years would this take? Na bypass no a ye o ma ye dada no a akọ nanim kakra just some few kakra bi ni yetimi awie agusuo no adan ye complete ye no ntem adan ye complete ye no ntem na easy sa traffic na free sa hono mo ye Konongo mpotem hono edi ewuram na accident bebre esi no di enti ne ntimi enye sa bypass no a ye dwewie Kofi Job a ye adwuma no kase no a kaketua bi eni ye ko hwe no wa yi hu no na yinini baby a omo site nini omo site no ba Facebook a be hu bibia cha se wutumi se wo mo akoma nim fine akaka kra bi ne awie tidi enti ne enkoso anwie ho no se be easy traffic cars sesa so a and you could spend close to 5 hours productive hours, let me use that word, hours ya ka obetumi aduru adwuma mdi aye adwuma bi edi aboa wo man no or spending nyina e wo kwam. Minister for Roads and Highways era governs Abuja o bo adwuma de minister ba ko Ghana how bad, there's no doubt about it. Or call rounds amanfo hu say or call contractors so hweso mo ye adwuma want office kwa bonten pa minister Abuja ono saa de no de obia bo waba so say o ye ade. But please pay attention to eye Konongo bypass na very necessary. Very, very necessary because express road no afi kura no matimi clear be 50% bi o se dey that ben ye be clear we nyina awie be Kumasi and san ya ba be ye grounds work ne kakra abegu kota da ben emfie dudu osei wa bra nipa gusu a ewu e wo bypass ye bypass yankasa ewu no tu betwa kakra e wo Konongo ne why as woman no sebe yemfa nimdia kakra nto no ma bi hu nhwe se o ade wenti yentwan na 4 years 5 years ana say ne be wie express road na nipa no gusua ewu wa bra ye wo option kakra e wa kire wo. Why papa yi kasa o say within a year nipa 32 wo mo nam kwa ho a ka bo wo mo aku wo mo nko anu no I don't know what can omo a eho no achi no a cars ni duru a eno man hyeda nko yie wo ho nti no omo bu nipa ku omo nkudi nkwada e ka ho ne ade no enya asem ketwa ena me kire nipa 15 be wu last week ya. Why are we inti da bens na tujafu ebetwa ewura yi mu ba be Kumasi ne ya yense contractors abaso ne ya express road emesi ye but the time it will take ansan ye wie sa Kumasi ene Accra expressway no na nipa ewu a ye boaboa no nya asem ketwa. Meanwhile the bypass na dum pempenso a ye betumi awie ne ntem amanfo Akokoa farms de na mo livelihood ene ye twitwa gu ye that time. Say womo de yes bypass no Konongo no manfo Akokoa farms ebinim anu no omo ye no omo de survival but aban so obeye nti omo nyina agya mu si emfa nye sa bypass no
nay up to now contractor no kura any site kaka krebi why yera goda Konongo bypass no urgent advance kakra we enya dia fe na wo ko twitwa ayi akobubu nua ye ibia ye wo manya class wa ye bibia che se ba bia duru ne de uso mu no within a short time ubewie. And I support the youth for that planned demonstration Asante Achim Central mabunu no because the politicians ne tia ye pressure demonstration yenye ayi eno na mote nipa nkoso awu nkosi dabai na hwe na pan sa. So that's my message to you, Yevra Abuja. Very necessary. Lives ehu hia nipa ewu ho no enya asem ketwa breadwinners enkrofo a ebi kura bie enwuma ya fa enkrofo bi adwuma na wakowu na adwuma na sei na ya ensem bebre the effect no is just a dose. Let's not joke with this. The Konongo bypass no munhwe na munye no ntem because no advance you betumi awie ni ntem na save lives. I think crowded. So uko kromu areho upie chese kwan no akora akogina ho na wo fun na ka di wachi e kwan no wo ti kromu mu a wakogina kwan no ho no na wo fun na ka no di wachi because chese me yonko bibes yes ofiefo kora ansa nye nka ho kora de na ese bre na yitia. Meanwhile ade wo ho ebitimi age solve this situation. Kwame mumra na me de kora de duru ba bi aga na asem no kora de enipa wu okrumu ano wo boaboa no saa ho no nko ano me se nkwanta atwede stretch no nko nipa ewu ewo saa stretch no so nko aye kan a enya asem ketewa wo. I'm talking with pain because na no mu ana omu sui yes nkwada mienu ne kai saa nkwada mienu na kai no Ghana ye ni system bi e be support nkwada no dabi etu be hwe no obi a wono kura sabe wono so ntimi hwe ne makura nwie no na be te saa nkwada yi so wo de be Canada dwene ho system no animu abia de ma wo mu ye hwere nkwa death trap. We are aware by more politicians wow no ma betwem ko ni abiem ordinary Ghanaians yengu mo hwe dam ko ye bypass kwamna Kofi, very sad, very